Sabato njema. Baba Missionary katika kanisa la Kuza Neema ya Bwana kule Kepkali, nikiwa na mama anaitwa Agnes. Ni mama missionary, ni mwinjilisti. Siku moja mimi nitaenda, siku moja mimi nitaenda kule kwa Baba mbinguni, kule kwa Baba mbinguni, kwa Baba mimi naenda, kwa Baba mimi naenda kule mbinguni, mimi naenda kule mbinguni, mimi naenda. Kwa Baba mimi naenda, kwa Baba mimi naenda mbinguni, mimi naenda mbinguni, mimi naenda. Siku moja mimi nitaenda, siku moja mimi nitaenda kule kwa Baba mbinguni, kule kwa Baba mbinguni, nikule adhari kwa Baba, nikule adhari kwa Baba, nikunywe maziwa kwa Baba, nikunywe maziwa kwa Baba mbinguni, mimi naenda mbinguni, mimi naenda mbinguni, mimi naenda. Ukitenda mema hapa duniani, kwani utaenda mbinguni. Siku moja itafika, hapa duniani sitaishi kama maua, lakini siku itakapofika wewe utawaja dunia hii na unaenda kwa mbinguni kwa Baba. Naambia watoto wangu mshike neno la Mungu, pamoja na majirani wote mshike neno la Mungu, kwa sababu hapa duniani hakuna yule mtu ambaye ataishi hapa milele. Tuishi tukipendana, tukijua kwamba tunafanya huduma wa Mwenyezi Mungu. Kwa Baba mimi naenda, kwa Baba mimi naenda mbinguni, mimi naenda mbinguni, mimi naenda. Siku moja ndaenda. Mbinguni mimi naenda, mbinguni mimi naenda, kwa Baba mimi naenda, kwa Baba mimi naenda. Siku moja mimi nitaenda, siku moja mimi nitaenda kule kwa Baba mbinguni, kule kwa Baba mbinguni. Haleluya, haleluya, aidia Yesu wangu, haleluya, haleluya Baba, haleluya, asifu jina lako, haleluya.
Haleluya Yesu. Asante Yesu Kristo. Napotawala maisha yangu Baba, nakushukuru sana Baba. Nakuomba Baba utawale maisha yangu, utawala maisha ya watu wetu, watu wote Baba, utawale maisha yao Yesu. Kila mmoja Baba tawala Baba, ondolea watu wetu magonjwa Baba. Magonjwa hapa duniani imekuwa mengi Baba, nakuomba Yesu Kristo tawala maisha ya kila mmoja Baba. Siku moja mimi nitaenda, siku moja nitaenda kule kwa Baba mbinguni. Haleluya Yesu.